Anya laki din! Day tamanin bulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong ag-basketball, Ginay, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag, tinapatag, agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawid? Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-ayam iti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din amapan ag-basketball ni Pedro, anak kaw. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawan na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasanon no ada sa baling aramidan ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro timang loko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbasbasketball na. Tapno kanayon kami lat nga agkin na awatan. Sa bagay, awan matkit di bibiyang ko iti aramidan ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan? Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka? Kaya't masawan? Di ka manin mangan dito'y balay? Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan nakuna ni nanang Mao anak ko. Anya tinakuna ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang. Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? Aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, ah. Wala. Ngam ruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Nagawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam? Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka no ba'y mapapanan ni Pedro, Ginay? Sa dino ka no nga iti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asimangpot, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna adan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Kwa. Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nun alpas kayon anagbasketball. Ha? Kwa. At dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwain, kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Api nga igamamananday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Anya,
Bigbigat, mapan ka manin ag basketball? Wen, bakit? Naisemak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayan matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti panakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to na di papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka diti balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayon akmat lang nga umay diti dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, saan na mabalin katay? Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayon naklatan nga umay diti dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka, katay. Talaga, Pedro? Uwan, katay. Inaldaw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Umuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketball nga main. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam mi iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbasbasketbulam. Anya? Awisan na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga nga raw ti amaw, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga na laing ka mga basketball Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday ta aya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga, lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mo't basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won, lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narik na? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan anasayaat? Talaga makaraman kanya. Oh, Pedro. Agyaman ang tada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matankan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland. Kwa? Sa anak arimwar anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadaken ka ni Pedraw? Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dino nga iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa? Diyak mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay? Lukluk kun naksamatan. Apay ko maalukon ka nga, bakit?
Addan samot tan babaem. Ape anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Ape nga rod apam panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Ha? Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon agtun di ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga ayam. Bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kayat mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa? Ay, nabanugag anapan nagbasketball. Bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanugag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain-inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di kain-inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kenkwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kung ka iter aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki ka, may? Day, nakapulis ka mat. Bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakay? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak matagay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta si katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan day daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumat aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta? Katyak ammo nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Amo matlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pagkawanin na kun pa kahit. Ay, di nakisuksukat iti tayo lalakay. Agbalbali mo kun. Sina akong ti babae. Anya? Ay, pagkawanin na kun pa kahit. Diyak kayat ang mapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ayayatay. Sina akong ti babae.
Lagi din. Si kamot ita ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno di nakaisukat ni Bakitbaw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsak do iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo ita. Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. One. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman kamait, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Ay, nauyong ngamin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigrino agpungtaw. Anya nga tano papispisam met maminsan tapnog na ka. Ay. Madimit Madiday ta nga isuro-surom. Pari Troy. Pakay balunak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsakdaw iti pagdigos ni Bakitmaw. Hay! Unayan. Hay! Na. Ay, unayan day taasin na ay maw. Nagatid daw. Agpanunot ka di anaimbag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagita nga ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakitkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado timurong ta. Anya? Aglabak manay? Idinto ta kalablabak lang. Idi kalman. Ado manen timurong ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta ang maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamit aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam loko. Kayat mo? Ha? Isina ti kararwa. Ayak kayat Unay kamitay. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaam. Uwing bakay. Agtignaya kaon. Ay. Si ka man ang timakita nga glablaba dito'y karayan, Bruno. Uwing tatang. Nagado ngamin timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan timangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang? Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na kan kataapay asur-suruto maamin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramid na kanyak, tatang. Wendaw, pinainom na kay ti kwa. Daytay ko na daan nagkawkawan. Isa suruto mo amin na kayanan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y mga tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si Kante aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko ang naglaba. Susan, si Kante mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilutan. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, ilutan kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam. Ngam nagadupay la sa umdita. Kasi kamat kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni bakit mo. Ay, anya nga ron ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumot tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersinak.
Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no jisaka na. Iso asya akon ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbugkaw na kan ka kasinsin. Song batam nga min tapno ammo na ti biddot na. Sigurado nga agapa kamay. No'y naramid ko na ita kasinsain. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti aramidin na kan ka. Di yun tutupan ni Susan, nanang. May iraman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti aramidin na kan ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya? Ay una yung ngay. No isalsal yun iti nagapuan na. Talagang aramidot day ta. Iso abagbagam di asawam. Ta di nalablabsan ti bangi baon-baon kan ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmadi nga rod ti bagay. Bakay? Nasakit tintiro abakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana ngagpampambar bakay. Talaga nasakit ti bagbakay. Iso nagidda akaw. Inka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Ano ikaw? Apay ngagsipat ka ngay. Bakay? Unay mo dating. Agsaksakita lang arurin jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Inkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Nayanday ta pare Bruno. Ure agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mau? Uy, pari Troy. Aramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa? Anya, laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaonan. Gapoy tar aramidin kan ka ni Susan. Ano saklatan ti ugali na? Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Wan pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na itar aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagat mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito'y balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante agdalos. Tadapay aramida, bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakay? Awang mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ka makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagam pailangan nagsadutak. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang na langan ka. Ingal-ngalang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay, saan? Saan ang agreklamo? Bakay? Masauklaan. Anya palang aruter aramidam. Ing kaalaan ng J-Walis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlaunay di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkitak nagtrab-trabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mau? Saan? Jack isinsina, kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta, makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Ing kaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga ti sidain ta, bakay? Ikat agremedyo kamatan ano anya ti sidain ta. Sige, agluto ak iti naima sa sidain ta, bakay? Pangalaam ngay iti naimas asidain ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan, kas kadalamays. Nagado nga ikan kinilamos ijay. Nagbanglumutan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwartana a pinanggatang na iti karne. Adamot gayam kwartana. Ay, kinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas da ito'y. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday ta,
umuna akon amangan tani mabisina kon. Ahap. Na. Nagkulbat matanda ito yung karne. Anya klase ti karne da ito eh. Jak mangal-ngala. Ha? Ay, just kay! Bulong mati chinilas na ito ngal-ngala. Ay, Bruno. Anya ti kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigos si Jay, bye-bye. Natay amin, abulilay. Pati bangos, nakugit, Jo. Una mo natangay. Ha? Anya day ta sasawang, Bruno. Jay bulilit akabsat ni Pataw. Nalmos di kadaratan. Na, wala ka mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Nagilinom ba iti ambulansya? Ha? Agpagtit kan samatan. Anya da kita sasawang. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang koton. Agkibkibin da jay dalan. Iunay mo dagitangay. Di pusa. Inasawa ni Baka. Naganak itinwang. Ninong da ni Kaldeng. Ay, Bruno. Dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Jay babaya baboy. Naganak iti rabait. Jay marabit. Naganak iti baboy. Jay Kaldeng kaw. Naganak mo iti kunihaw. Jay kunihaw. Naganak mo iti Kaldeng. Na yun ngay. Anya. Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay. Ala. Mapantagaron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan nakaw. Ay, anya tararamida mon, Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarding mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kao. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy dagita luplupot, Bruno. Di mo puran. Aglutuak iti naimas asidaan. Aramidag nga adubaw. Ken mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya! Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. O relative mayap ni Superman. O naman binuya mo ni Batman Jo. May samo na ito ang ipas. Chismosa. O naman nagituyang. Ay, saos. Agpagtitan ni Bruno nga anak kao. Talaga kading agpagtitan ni Pari Bruno, tata? Ay, huwin nga rin trawi. Diyak mutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka. Kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran na tupay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't nyaglaglang abagtayt? Anya, kasanaw anay bagam day tatraoy. Mangmangan pa'y nga ro ti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawail kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, saan abagtayt ni Pari Bruno, tata? Agin babagtit lang da jay. Ay sos, niimot Susan diag tartaray, lakay. huwin nga raw. Kartingap lakay, ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag Susan nga asawa na. Ay, huwin pa kay. Delikado na ito yan na mapaspasamak. Tatang, anawaan nyo ni Bruno. Apaya nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatang magtrabaho iday. Ay ayatak ni Bruno, tatang. Diyak kayat ngagbalin na bagtit. Anya. Nagsubli ti panunot ni Bruno. Diyakon parigatan nga ibabaon.
Agsingsing patakon. Nakakaasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahito eh. Nalabit asyak ti makagapo. No apoy ang nagbalin abagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mon ti limbong ti panunot mo. Si kamot ita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay-ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyamanak, tanaka-amiris kamutlangan. Bakay. Ha? Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. Wine, aging babagtitak lang bakay. Day talaang tinapanunot ko awagas. Tapno makabalas aking ka. Anya? Ket agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngaminan tararamidam kanyak. Iso na panunot ko ti aging babagtik. Bruno, pakawanan nak. Promise, talagang agsingsing put akon. Diyak kaya't ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.